Ole tuntum chu tunge lo number kan ti don ani movie star sports star le sumdong ho sa te chung changin swi don te hang ole 2 point movie entry tan chuan Adam Sandler he kan thau ome sang ka zakwa som ko pariat chho vel khan million zani som li man ticket afal ham maya hemi tum hian an cha thakop maya hemi bak hi chu che that na em nei to lawa ma ro chu Netflix lama hian a che tha em Netflix a hian Adam Sandler aya contract sign nem le sum hlo nem hi movie star zinga anum lem lo vani tun kum chho kan tila sang nei som ni chho blai vela movie actor hawina an sum hlo zong zong tila dik zog om chu a theu neu lo khop mai million 545.5 zanga som li panga $0.5 Lion ya heng ho zinga hian a hlo number pol chu mizotana kan thria dan tur bera chuan The Rock kan ti thina ming tak Dwayne Johnson kan ti hian list a ma ruaya topper ani ni chu Dwayne Johnson hian azona ma ruaina ni a ni kumpo khan alo hlo number to a tun kuma a hlo nem le ber boka hlo nem zual is zinga hian Ryan Reynolds kan ti te Mark Wahlberg kan ti te Ben Affleck kan ti te le Vin Diesel Triple X star te hi lo nem zual ani ni actor so zinga chu le Dwayne Johnson ti lo hian The Rock ti in soitami taila The Rock a hian azonin kumni lo number actor lo number ni na alo hau ta a film lo la chuak tur Red Notice film big a hi Netflix en million somni pathum 0.5 to 3.5 million dollar an pe heu me ne a lo nem dong khop mai hei mai pialama hian a film lo tling dang Armor Line ti te Project Rock ti tong the point la lut nem ani pani na chuan Netflix Golden Boy an ti Ryan Reynolds he achan chin lo zero ve taila dollar million somni te me umai 6 Underground le Red Notice atangin Netflix chuan poisan pe a lo nem hle ni pathum na chun Mark Wahlberg Mark Wahlberg po hi million tam taka siam ve boka film chan mai pi lama hian producer anga a produce na Macmillions and Wall Street te boka he nga tang te hian sum tam tak a hai lut boka palina chun Ben Affleck kan thre thei dan tur chuan Pearl Harbor Japan le USA indona khami tuma an star berakhani a tun kum chowa a film lar le sum hlo nemna te chu the way back le Netflix na an simpui the last thing he wanted ti film atang khan a seng lut nem le pangana chuan Vin Diesel hi kan thre thei dan tur chuan in race na film munom tak The Fast and the Furious star berakha alawni to thina film star me pelama hian producer na te po thok ve boka a film produced to animated film Netflix series Fast and Furious Spy Racers ti te alo produce bokani parukna chuan maktak main tila amak lo zok mai thei boka India film star Akshay Kumar ani 2020 chung khan $48.5 million alo chuaka hei hi thilmak ani lo na chen tam taka oma chan chu India hi khovela population tamlama panhi na kan ni Indian zongjong hian envek lo ma se za 80% te pon lo enta se sum tam tak hailu theina tham khani ve tlat mai ne Akshay Kumar hian TV television series pakhat The End for Amazon Prime ti tuna hian achang meka maro chu mi thiam tanan chu dana chuan Akshay Kumar hian sum hailu tamjok hi chu hami fakna kan ti advertisement tang hian endorsement deal sa tang thailut number zoka heta motor fakna tanga toilet cleaner toilet ti faina thlengin a fak chhota tun naya henga tang hian alalut nem ane pasarina chuan Hamilton producer Lin-Manuel Miranda ani Disney lama alar tun kum ai ma in kum thar sang ni le som ni pakhata hian sum laklu anem dona film pakhat In the Heights ti alo chu huna mithiam ta chuan sum tamjok hailu tura anda abogani parit na chuan Will Smith $1,044.5 ala luta kum sang ni som ni chung kha a film chan thar tur King Richard antia heta hian Richard William alemachanga Richard William hi tennis greats kanti mechapani Serena Williams le Venus Williams te pa kha ne afanu te en kol chaudan akha Will Smith hian alo chang
dona he film hi chu huna pe chuan sum tam zok hailut tura anda bokani pakuna chuan kan riat lar comedian Adam Sandler ani a $41 million a hailuta Netflix me antibi kani Adam Sandler hi chan chu Netflix nan hi ran tho dun na thakhopa chu wang te po chuni mana a film pakhat lar murder mystery pe kha chu a hit a January sang ni som ni khan deal pakhat contract sign thar boka chu movie pali sin matur ata na ni henga tang te hian sum tam tak hai lut tura chut ni bokani somna chuan mizotena kan thiat lar le kung fu star lar le taima Jackie Chan ani hi Chinese film star zinga chuna thleng sang bero me Jackie Chan hian 2020 chung khan million somli US dollars te alo hai lut boka kumsang ni som ni chung khan taimak na in atlin mei pi lama a risel na in atlin boka movie panga te asem chuak bokani a film chan mei pi lama hian fakna advertisement kan ti lampanga in mangna sa boka le licensing deals ante chung a po chuan tam tak suma hai lut bokani khan kan soi ho tak ta kha actors housinga lo nem ber ten ni video le a chuan actress achang tu nu kan te mizo takin chung ho lo dan chu kan soi chho vele donani nun hi in zirzela khit zauna atel zel hian changkan na akeng tela chuan mi zinga minti hoi hara minti hoi sanga zirn lamani emo na a po ni se kan thlenchin athuin miza kan hlo pha thin ani chuwang chuan knowledge is power kan te thina riat zawna hi a umin I umila riat tharna riat du belna nei thewila kan zoram po hi changkang pha nge yang alo me next video lo thil le theu do ne lo like kula lo subscribe bokula thank you